الطعميه اهي خلصتها وهقلي منها طازه. هنا بقى عودين كزبره اللي هما من تحت الاخضر مش العيدان، ومعانا بقى ايه الشطه، قرن شطه خدت نصه قطعته صغنن ازاي، شايفين صغنن ازاي. هبتدي املحها معاكم، ملح 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 وكزبره، الكزبره بتاعتنا شايفين كزبره، وشويه كمون، شويه كمون اهو، ده اللي هو التمليح بتاعنا. شوف بقى ونقلب. ومعايا السمسم، السمسم اللي هحطه عليها اهو، وهقلبها كويس. انا مش هحط لها لا كربونات ولا اي حاجه لانها طازه، هي بتبقى طازه وفايره. بصوا بمجرد ما بتقلبيها كده الريحه، انا مش عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله على ريحتها عامله ازاي. بصوا اهم حاجه تقلبها كده تقليب